Drage dame in gospodje, z mano je neuradni ali uradni lastnik slovenske mountainbike scene Andrej. Nahajava se pred Ludus Beach Park in danes bova kaj delala, Andrej? Kolesala se bova po ravnini. Kolesala se bova po ravnini in vam prikazala čare poti ob Savi, ki vas čakajo na Savskih 50. Vabljeni, a ne? Javol. Javol! Track stand. Ja, to kaj sta se izdala, tam je naprej. Život svjetlu zaba, prolazna stvar, samo u glas pije čar. Pa lepa tudi, no. Tyle jest, ale nie wiem. Tako stvaran i bezkrajan, slobodan dan, zato krenimo svi na taj let. Ljudi, pričekate nas, budete topli i mladi za čas. Volite, pjevajte, igrajte. Sava šumi, v očih se iskri, oprostil sem ti zaradi drobnih.